Adishas che travaille sur un projet qui s'appelle New York Troubadours sur la poésie occitane du siècle XI dinca au siècle XXI e che si ha incontrato un mondo che parla da questo sujet passionnant. So important es pas ni lo sai ni lo lai. Calcios di lo sai, sumios d'anar el lai. Ten base el lai e el lai trapos de sai aval. Le patrimoine littéraire occitan de tout le siècle XVI dinca la début du siècle XIX che è poco conegut e poco presat malaio per gli occitans d'Ouai. Gardi est extraordinaire. Et justement, Gardi est pas beaucoup connu parce que, comme Gardi est critique, n'est pas se soumettre à parler des autres, on légise le Gardi critique, on écoute le Gardi critique et on légise pour le Gardi poète. A questo progetto New York Troubadours che è un work in progress e che sarà una creazione basata a New York alla fine dell'anno e che per pausi tutto il lungo dell'annata sarà ritrovata a Lupin sul débannement e più stabile di parlare d'autres sujets e d'autres spectacles che si ha. A